ubambe Beatam Breakfast ku 104.1 The Pumping Beat of Ekasi lami libito ke ngi-Prince Valley ngina Prince Sizwe elayinini la sinishaya nge-double Prince ngoba kuyi Valentine mina ke ngikwamukele la umsakatweni kunjani ngiyaphila ngibingelele abalaleli ekhaya kwaku Beatam Breakfast show abasebenzi ukuthi ke ngibe naso ke na isikhathi lesi ukuthi ke ngikwazi ukuthi ngixoxe ke nabalaleli ngesinto. Last week masikhuluma la besi-introduce Sintu sakhona kuveta kuthi no Sintu sikuwo onke ma culture mhlambe tukwe culture leyi1 wonke umuntu angasiphila la then nyalo thina siphila tukwe modern society nje mina ngikhuluma nawe lana usekhaya ngiyakufonela into ta modern leti ngiyacabanga lamafoni endiwe ngesingisi lawa then sibaleke ngani lesinto ngoba ngathi buda ukuthi umuntu hey ngiyakhona kuphila manje mhlambe lento yena ayikabaleki sibaleke ngani Sintu uyabona nje ngendlela njena oyibeke ngayo le ndaba la ulibeka nje ngendlela yokuthi kena iveza ukuthi isintu sibaleke kangakanani ukuthi sikhulume ngaso lesi abasobikisa njena ngokuthi njena siphethe ke ngikhuluma njena sixhumana njena ngamafoni kodwa lamafoni lapha edliwe ngesingisi ongayabona ingakho nje noma ngithethe njena into icabanda noma technology vele kuthiwa ke na izinto zabelungu noma izinto zama-China ke lezo manje ke na isintu isizathu noma ezinye zesizathu sokuthi sibalekile ukuthi sixoxe ngaso ukuthi kumele ukwazi ukuyikhomba nawe ukuthi manje singabantu abathundu sihleka ukuthi sikwazi ukuthi siyikhombe noma sikhombe okhokho noma umthelela wokhokho noma umthelela wabantu kusimanje uma sithi nje nasibuyele kwelamandulo asibuyele kwelantu yakwantu asibuyele sibuyele emuva vele sithi kana noma abanye vele bathi uyabona ke manje yekani ke namafoni abo yekani ke nokuthi nikhulume ke nasema-radio kanjena ngoba phela konke lokhu umsakazi konke nje lokhu kwenziwa isilungu kanti-ke lokho kwenziwa imbangela yalokho ukuthi abantu abakwazi ukuthi bayikhombe ukuthi manje abakwazi umthelela wokhokho kwisikhathi manje abakwazi umthelela wokhokho kwisikhathi kunesamadiko umthelela wokhokho kumacabanga ku-technology ukufunda isintu nokwazi isintu kuyenza ukuthi kukhulule umqondo kukhulule nomoya womuntu ukuthi ungaziboni engathi wena uqinisiwe kulo mhlaba lona okwamacabanga kuba yinto eyenzakalayo manje okuyinto ukuthi sibheke kakhulu futhi ngiyakhona ukuthi yinto yoqolo yinto isitha esihlosile kwasekuqaleni ukuthi sisenze kube engathi thina asinamthelela kulo mhlaba ngoba nje usokuqalile ke wena-ke manje ukuhlukanisa isintu usuhlukanisa namaqabanga lawa usuyenza manje kube engathi-ke na umuntu akafanawo umthelela ngoba phela into enomthelela kwesikhathi samanje kumkhuba wethu impilo yethu yini na yiwona la macabanga lawa yiyona le technology leyo yiso-ke isizathu lesokuqala sokubaluleka kwesintu sokuthi kena asibuyele kwelandulo asibuyele esintwini sizokwazi ukuthi ilizwe leli noma indabuko masikhuluma ngendabuko sisuke sesikhuluma-ke ngalokhu sekudalile abantu kudalwe uNkulunkulu njengoba lakho nje imveli lokho-ke nalokhu uNkulunkulu bese kuba khona lokhu-ke na okuwenziwayo noma okudamayo kudalwa-ke nalokho ngabantu nanoNkulunkulu-ke siyasho ukuthi ungumdali kodwa masikhuluma nje ngokudala sikhuluma ngalokhu abantu abakwenzile kanye-ke na ngoba nathi-ke na senziwe ngalelo hlobo ngomdali bese sithi-ke na indalo kodwa-ke na siyahlukanisa-ke sithi indabuko yini phecelezi i-civilization manje-ke na indabuko yakwantu inomthelela kusimanje isintu sisiza ukuthi sikwazi lokho ukuthi indabuko yabantu inomthelela kusimanje okwesibili-ke isintu ukufunda nje ngesintu kusiza ukuthi indlu ensundu ibuyele ibe yibumbano ngoba njengoba sikhuluma manje sihlukene futhi njena
siyazi ukuthi ukuhlukana kuyenza ukuthi sigcine senze njani sesibhubha, ngoba uma sihlukene siyabhubha, indlu ehlukene iyabhidlika. Manje ke na injongo eyesitha wathi mawafika lapha eningizimu noma nje neAfrika yonke wasidlala ngomdlalo owechess. Uyabona nje makuthiwa nje sidlalile, basidlalile nje impela, besidlala njengechess. Uyabona umdlalo wechess nje, umdlalo wechess ngiyakwazi ukunikeza, unikeze njena lona obhekanani nawe isitha sakho umnikeze, bese esathi uyathatha lokho omnikeza kona, wena ubuthatha kathathu kuyena noma uthatha okubalulekile kuyena. Manje ke nabasidlale kanjalo kena uma besipha bethi kena nazi ke nini ubuhlanga benu, thokomelana ubuhlanga benu, ukuhlukana kwenu, njengoba nje nasino heritage day nje. Lapho ku heritage day sisuke lapho sibungaza ukuhlukana kwethu kwamasiko, imvunulo, konke lokho. Kodwa ekugcineni uzubuke njena zona le 24 zika September zibizwa ngani? Zibizwa nge-Heritage Day. Hayi phakathi ngicela ukubuza mina, singaba nosuku lapho khona sibungaza ubuthina bese lelo suku lelo silibiza ngesingisi? Nako phela inkondo lokho kunjalo ku 365 days lokusho ukuthi nini i-heritage yenu kahle kahle umuntu ngelanga leli 1 usintu ngelanga leli 1 onke lamanye malanga awutiboni mhlambe usintu kumbe awuphile isintu ubungatha ngelanga leli 1. Bese ke nasoqedile ke na ulibiza ngolunye ulimi ngenye heritage losuku lwakho lolu. Uyabona ukuthi ke na njengoba ngisho ukuthi kudlalwe ichess lana ngathi kudlalwe umdlalo, sinikiwe ke na ukuthi ke na sikwazi ukubungaza lokho, kodwa egcineni kwathiwa ke na ubumbano lwenu luna liyokuba hayi ngani, liyokuba ngesingisi. Uyabona ke isingisi ke nasekuyiso ke nesibumbana ngaso, ngoba uma sengihlangana ke mina ngihlangana nomvenda sekunzima ukuthi ke na amasu ami ngiwanikeze yena noma sabelane, ngoba phela manje sekukhona lokhu okusivimbile okuyini ngolimi. Ngoba kungani? Hayi ngoba izilimi zethu zihlukene, lokho esikuchazileke evini lentulo ukuthi lokho akusiwo umsebenzi lokho, ngoba njena ngempela nangwemvelo izilimi zethu ziyisihlahla, zingamagatsha. Uyabona, ziyisihlahla ziba amagatsha. Fani nesilungu, isilungu into eyodwa, uma uqhekeka kusona kuphuma kuso uyaqhekeka nje kuthiwa yi-dialect. Thina isintu uyakwazi ukuthi isintu sibe njengesihlahla njena, kuthi sicake masithi njena amagatsha lawa ayaphuma sithi ayatsagatsha. Ayakwazi kena noma izilimi zesintu ziyakwazi ukuthi kena ziphume zimele kube ulimi oluphelele njena, kodwa lube luxhumene nempande yalo. Manje kena okwayenziwa ukuthi kena sibabonile kena lamagatsha lawa kena uyisihlahla bawakhipha noma benza engathi kena lamagatsha lawa azimele. Nathi saba nomqondo, saba nomoya ukuthi lamagatsha lawa azimele. Lokho kena kuyenza isimo sokuthi kena sibhidlike, singami njengendlu ensundu ngoba sihlukene. Bese ke noma sekufika kena emfundweni ngendlela imfundo njena esiyifunda ngayo, lokho futhi kuba yinto eyokuthi kena kuba yisivimbo ngithina, ngoba ufunda wena isiSwati, omunye ufunda isiZulu, omunye ufunda isiSuthu, omunye ufunda isiVenda. Hlazane hlangana nomunye okhuluma olunye ulimi kuba ngathi njena ukhuluma nomunye nje umuntu oqhamuka kweminye izwe. Manje kena ngalokho kena bayenza ngamabomu ukuthi kena sizothi thina siloke sigijima sithakasela ukuhlukana kwethu, kanti asazi ukuthi siya sintenga ubumbano lwethu. Angithi thina sinakile, thina simatasa njena, sibungaza nje ukuhlukana kwethu, kanti siloke nje sibantenge ekutheni sixhumane. Uma sesixhumana sisakwazi ukuxhumanela thina, sesikwazi manje ukuxhumana ngesilungu. Uma sekuxhumana ngesilungu sekusho ukuthi kena sesicishe kubona. Kanti manje kena
ukuthi kena sebaya silawula icolonialism lento esithi kena uma nge2014 akena sisuke silisana necolonialism ngeHeritage Day. Hayi sisuke senza kona lokho vele abakuhlosile sicolonialism njena siphumalela ngamalengiso. Awuthi ngibude la ngijabulele sibonelo lolu esibekisile lesesihlahla la sihlahla sinema rules akhona nemntwana uyathi ukuthi okay isihlahla sitawukhula isihlahla masikhula sitawuveta ke ama branches isihlahla masitawukhula sitawuveta amacembe isihlahla masikhula siphindze sivete netithelo nathi masisesikolweni la unokubona sivela kumakhaya la curriculum iba yi1 masisesondweni siba under religion lay1 so ikhona imithetho lesigayidako la kulesinto ukuthi vele noma ngabe uchamuka mhlambe kulesive uchamuka kulesive uchamuka kulesive nonke niphuma kwesihlahla lesi1 niphuma kwembanze lay1 sintu ukuthi mhlambe sintu sithi sonke sihamba la akusho ukuthi ungumswati akusho ukuthi ungumzulu akusho ukuthi umxhosa nayi imithetho yesintu ikhona. Umbuzo wemhlosile loyo omuhle ngami ngiyawubongela nje lo mbuzo. Ikhona imithetho yesintu esokuthetha ngayo. Ngaphambi kokuthi sithethe ngayo kwemithetho uhlobo losintu. Manje ke na isintu uhlobo losintu luyiso. Sizongena nje kumthetho nje wokuqala ngoba mithathu le mithetho lo. Kodwa kuze siqonde le mithetho kumele siqonde ukuthi isintu ulimi olunjani noma uhlobo lolimi lolu lunjani luhlukile ke nakunelimi lezi ezinye ukhumbule ukuthi sikhuluma ngolimi suke sesikhuluma ke nakho konke nje okuyithina ngoba konke kuyisiko konke kuwumkhuba konke nje nakuncikile khona ngolimi leli isintu manje ke na siba ke nokuthi ke na isintu asilona ulimi lokuphawula isilungu siyaphawula nezinye ke nezilimi ziyilimi eziphawulayo njengokuthi nje abasithi wind uyabona ke nasuke sichaza lokho ke esithi ke ngomoya kodwa ke namathe wind ngesilungu asakwazi ukuthi kuwind ukwazi ukuthi wena ugeqe lapho uthole ukuthi kusuke kuthethwa ngantoni uma kuthiwa wind kumele uye kuchazizwe labo noma kwinqolobane yabo uya ku-dictionary yabo ukuze ukwazi ukuthi yini iwind isintu ke nasikho njalo ngoba ke na isintu asiphawula isintu singumqamelo isintu soyisosola izona zigaba lezi ezintathu noma izihluko ezintathu ezesintu makuthiwa nje isintu ulimi elinjani luhluka nesilungu ngoba usilungu sona isingisi siba ulimi nje liphawulayo siyaphawula nje njengeNike nakho nje umphawulo ngithi leyo uphawu iNike futhi sikibhalisa sinje kodwa isintu sifuna ukuthi senze njani sifuna ukuthi isintu sichaze ngoba soumqamela manje ke na uma ke na sithi ke na sithetha ke na ngokuthi nje basobuza ukuthi nje nasiyinhlanga nje na ezihlukene ikhona yini imithetho yokuthi ke na sikwazi ukuthi ayo sonke sikwazi ukuthi ke na isintu ke na sisifundisa ngayo lo mithetho leyo noma kumasiko wethu ahlukile noma kuyizilimi zethu ezihlukile ngokuqala nje ukuthi siqonde lokho ukuthi ke na uhlobo lolu lwesintu noma uhlobo lolu lolimi lwesintu luhlobo elilizintathu lezi ubuqu lolo buthathu lokuthi luwumqamelo kuthi umqamelo lokho kusho ukuthi ke na liyachaza isintu siyachaza amagama esintu nje nayachaza awaphawuli isintu sijulile ngakho njena kumele ukuthi abadala nje bekhuluma bangasheshi ngoba kumele bakuzwe bakumamele ngoba phela isintu sonke njena siyachaza uma sithi njengoba ngeze umzekelo ngomoya ngesilungu sithi wind kodwa ngesintu uma ngithe moya noma ngabe umsuthu noma umthwana noma ngabe uyini ngumzulu umswati kodwa njena uma uyazi imithetho yesintu ngithe kuwena moya uyokwazi ukuhlukanisa lamagama ubone ukuthi enziwe kahle kahle amazwi lawa amabili noma ngamagama amabili umo noya uma soqonda ke ukuthi intoni umo intoni uya usuthatha na lemiqondo emibili lena usuyakwazi ke ukuthi usubona umgomo njena okusisela amagama yilowo ukuthi kena uma unamagama amabili njengomoya ukuthi umo uzombuka ngeso lika ya
uyabona kuzothatha umqondo umqondo kamonje emile wazi ukuthi unjani bese ngalowo mqondo lowo uyawuthatha ubuke ngomqondo kaya uzobeke nalapho ke na isimanga-ke lesi esingqinqo umqondo ingqondo kazi ke ukuthi umdali wayidala kanjani kodwa njena kanjalo nje vele yona izenzakalele ubone njena kuzalwa nali isu elisha ngenxa yokuthi njena uthatha umo wambuka ngeso lokaya lo ungijabulisile lo kuvetile la okay asengicale ngibuyele emuva bathi mandulo thine besiphimisela imisindo masikhuluma besingaze sishaye isentence eliphelele la le ubekise ngesingisi ukuthi ngaba nale verb mina ngaba na two imisindvo kuba neligama libe complete liphelele la tikolweni la abantwana labafundza khona kunalento lebathi libalave emqondo ukuthi njengoba ubekusile mani mina ngingiveli ukuthi utawuyethatha lo velo umntwana aphinza alanze nali sekwenta ligama kuphelele sindvu leso njengoba batha stolikwa leligama mawulihlanganisa liba inkulumo liphelele so ngiyabonga masibuya sitawuchubeka khona la sibonge kakhulu nje. Ngiyabonga kakhulu kwemlaleli nakuwo abalaleli emakhaya nakuwe emsakati ngiyabonga njengalethuba lesintu asinhlonhlobala. Yeah masibuya silanza lo emithetho lesibonge kakhulu. Amako.